Shubor nakaslem jong unongsan hima. Daki hajar ngut kipat ba nong kershan jong ko umsning constituency People's Forum haringkat bat kinong yalam balalam kmat do presiden uba Sunshine Makri uba de ukun jong ba nek langling do uban long kertong kaseng NPP na kleriat mentakas ngi kilalit ban penyeso no ela dia sya kaseng United Democratic Party ha ka jing yalang kabala pelong ha umsning kani ka jinglet penyeso jong ka UCPF kalanang aibor bat penklan syuk-syuk ya kaseng UDP bahkan penkre ya ka election MLA haus nam arajar arpulai ha kani kasngi lawan pediang burom ya kini ginong ya lambat ki hajar ngut kinong kershan jong ka UCPF daw presiden barang ba jong ka UDP ha ka jela uba met ba lingdo ha ka jing dan ringkat ki we de kinong ya lam kaseng bagan thob yu ba Gemino Mautho General Secretary ba Pius Marwen MLA ka Ranikor ba Balajit Sinram MLA ka Shela ba Don Bob Khamdan Presiden ka UDP Ribhoy lambat kiwe dia. Kumban chupentip kendian ka UCPF kadan ni ka jingtmu ban penyeng yo ba Sunshine Makri kom ukertong na ko umsning constituency. Bat ka jinglet penyaso ka jongki mentakas ngi kalong ru ban kershanting ya kani kaseng. Kamtam ban penyo tiket yo ba Sunshine Makri ban yakun na kaseng UDP ha kani ka election kaban salong house nam arajar arpulai. Wala da kinong yalam jong kaseng kimpat penbena lane kran shaya ka tiket lano ban ai. Hendai kila ai ksai ba ukertong ubadan ni ka jingkershan joki pat ba badru ubadan ya kejingkarman banjam klempap unyo ya ketiket nakaseng. Nangkap one captain. Salwat. Nakwa ban petkin mawang ni bat banyak tu yupi. Lesi undang kamru banyak tu. Di social media, iba circulate ya ki news item dan bagi YouTube channel. Kira priang kroy step forward. Syaki kendong kencerot jong ke state ke jelai jong ibat syak kepartain kujo orang. Ja ayu hong sing mentah ladap ai news. Ja ayu hanong pok mensisni ladap ai ke news ka memperwai program. Ikwol kibayai kiba PPOE. Kawa penlengo yang apa jaga parti UP haka ni ketem. Haka ni ke Islam ke pemerintah kalau. Habang ilay siya nompo haumwang ban priang yay MDC ban priang ya kipay ba kajing boy kajong kipay ba kalong kaba ngam simla ban mudur nantang ilalay siya mapurwan kumni kipay ba buon duna tam kipoy siya kinila ngilalay siya mapurwan yang menemsep angin ke selap bat bantagaran tu selap penting dalam aku mencisi benar nongko atai ka implementasi bola sekeba Henry haba ipoi hamau kendro menyentuh ya pi upai ba kat kani ke darah full upai ba puat bat Ubamra bansong suwa kadara ulo susong ang kikaliman snap ya kesinara nado pasdang hadu manawa ngilalay siya soyong banlay na kabanta ka program jong ka organisasyon niya kapati ini kajing boy pagba kabang amla ngilalay siya mau sumram tang kinong tray kam jong kapati lang Undunaya ke siteng jong ni. Kipai ba kibapoy siya kijingerang. Mentakas ni ngidon hang ni hong sing. Kanne dia boy. Habang awan mandung mene. Kelafta ya kami sim ke jonga paling jibot dipaka. Balai ngong pela mentakas nem kalong hadong mentang yang pati kriar uweiru kandidat na kanunong konsulsi. Dakaway kasur. Krempat don kanunong jing yang kendo.
bat ngi kino yalam jong ka parti kilai syem ya kalai ban ong hamnang bahar ba albi syadap ang keremo yo sa kidon gidi ba tau ba edit dia gidi foto lalai kunjai ibong ba syakano ka parti nginlay bantunya so batang kaway kesul tang kaway kesul kami bagata kalong kejuba na kibubun bala kinong yalam jong ke UCPF bat rekado ki paiba ki balon hantusi ban penyeso syaka parti UDP kumulay siya janu ngawan mentang si ban pencongdor ya kajing rajo pi harus nak kalian juga parti UDP nginum pendaun ya ka rai maka decision jopi ipai ba jogom sin konsulsi kan ni mentang si langam muda tam ya kan do da pai ba apa kani kajiwan jopi mentasi kami bersyuwan le tamasa kani kajiwan jopi mentasi kami menginsuan menyelakai lani bantu irong pong nakalian juga ngerasngap baca sekolah bah ya kinong keren nado kebasdang jom balik program ban ngasoban orang kali kapor sa sisir nakalian juga state level juga parti UDP kung presiden nama ngi pediang sumha yapi balok syaka parti UDP dapat jitulut nasi nakapa ada kapor di senior leaders juga UDP di bawah naga state sumha baniya ban pediang burong dia di balok tang di bawah naga state level sumha baniya ban pediang burong dia kulai si boleh ni. Mereka wancua kali ni kemat, wancua kipai ba kemat. Kami kanong rem tungi kayu di dalam yang, ngin ngap ia kau sol kaju pai ba. Banding sarai ikan ni. Kata kanong rem tungi di dalam. Hakane ka eleksyon ada pulaan. Omday mangi na po silong bandrai. Manu banyala eleksyon August ni. Mundai mangina silong manu banrai manu banyala eleksyon po nong po. Ngili takabur undon. Dai mapi kitrai jong ka omseng konsulsi kiban rai yau no kertong ban perian. Hakan eleksyon ada pula. Balai ini kung katim na kalian yung kapati UDP ngikwa banbu nong rim kumta kadaw kalong kung malakren yung babius babalaje bakiweg no yaram mas kama labon tiligis nem nilayan ngamaw mangi bakla nrei ka jintit ya ka jinkang ya ka parti UDP hakan ka kenti ka pamenta kalong compare wan changi ki pai ba ngin ai ba ngin sei ki candidate ki ban long ki ban job haga election ke ban sama kane ka jinwan jogi minta si na kasi kan laong yang abang ni ban don minta si ada smokeman apalagi program ngade ban don hane pomse daw kalong bang akwa ban piang sobha yapi rengkat bagi state leaders baro rengkat bagi district nama haki por ki pamensua arja khapra da kanlai kan numur ki don ki MLA kan aju kran ne kene nakawai ka meeting sakawai ka meeting Ibang kesan di UCF tiap koi hiteli ketang makatu kami sini ni bentip hendai wada ka breng katut wada ka breng ka alat hendai nagang supi pilai teli pilai koi hagani kastab mapidol lang manisiki lang
Bagi barok kinong hitam naduk lagi bakri haduk ki polling board ki secretary ki polling board ki unit barwan sakita huni bagi longro ki lekot okura jongga UDP ka degasin komunikom nagalang cuma mga ikansan ka politics orang nasdam benai Desember kejingat ikam cuma Melaseng jika UCPF Hau mengenai kenyutrik Beri azab kuar Milayok National Apparence Body Nantu milayok berkaya ke Youth Wing Women's Wing Hadin pun mengingat Ia kenika Elendi ujungi Indon kuih jinglang Beri apa lama Kau penyutrik Mengenai beriu azab kuar The General Executive Committee ki nomorsan ki jungi ki officials ki bahajrom ki central body juga parents body juga youth wing juga women's wing bagi dekat jang ba polling board juga form bercoba unit juga form ki ini kau gasur bagi wah banyak berlarai bagi belum lo sebagai UDP bagmenta kasih aku nyuturi mereka pra aja pra nila pengurlong nila lap pengurlong nak jingerap kejing sentran jom gini ki non kitam ki bahador ki badin aku ke district berkunjung ke state berkunjung ki perlok ki badan apa muslim circle jom UDP naik ke UDP lalu i secretary nanti vice president kinong kitam ki bakar ani kinong kersan kijungi juma lakoi benislo akibat baka UDP ingat siam bro baka UDP kan boy syakatong awemeli arjar apulai berkunjuru mangit siam kami berkut tanpa berkhususi hendai ngai bahagian kisni ibadat bah hajingan lam jongi presiden jungi ba rebak kandai hak district level ngai ba bun kinong kitam ba jungi boy party ila isno lang ba UDP ngai ba ko wave hangmi ko ribosi ka kiu ha na ko support bangai siam bro ba numput tang ha district jungi ba borok ko wai ka state ro kansa kiu ba kan per ni kiti ko pon shwa bangai siam bro maka UDP kan kadai kawai lagi parti bandit ke sokar Muslim bangsa kita hau ajar apulai hagajing ilam jom istri lebat indo dan nak lagi juga nangit siam bang nakwa hidup ba ni kumbi lepas kubarin jom istiaf apa nilarung UDP ni netreshtom in persyang lagi buat keberat musim kumno bangin ya yat man lagi syong kita kumno ba inya organize ataupun berta objektif hujungi ba ikoibit syakatong hau Islam